Yasase Edia free Apire Hemang ye no ewa Asante mantemu omanfo echwese wo mo akwan de enye kora wabo aban pono mu a senko meyima wo mo nenso aban empemu a yekofidwo contractor wode ekwan ne ye ma no agakwan no ato ho no ma wo hunu de ekọ ewo kwan ne ye hu Adeshia omo ewo santase Apire Hemang na esu echem sesese de wono enkwa ene omapomden eda asam ni nyina eye omo ekwan a aben ato no ajeje mu omo chem sese aba na anhwe na wansisi omo kwan no ansa na 2024 abato na ba omo ento aba afisi mo amaye kwan na amaye busumi we ya ye besimi ya ento aba mo fa boss bi amakugo na otwemi ense ko busumi na ani enkura mi ni ka abo omo okwan so maka ni kun wo mo wo kwa police station so akura ba akụkọ ase ekunu obatan ne ba onyem ka ase ekunu kwan no so drobafo a ewo Apire Hemang kwan no so echirem se omode omusika wo munya free ka adwuma no munyina ekofitamu na watwe bia Assembly member Edema Santase electoral area in Munyamfo somewhere amankwa nso kirem se yekọ epebrimi ade ba ko a wosuro pa ene se yade a ebetu atese. We don't see the reason why at the end of the day atwene ho kọ amanyema ye ejeje na de ba kwa pa ya kra ni se sisi ade ko hamatan futuro the way is ponkofo idin kwa no so me chase kwampa there will be the need say every day omudi nse de guso is aya asifu Otwa so esra ba ne se Apire Hemang kwan ye momu kwan a etimi kopie wa nwa kwanta oboase kwantempon. The government must sit up to do something about this because a kwan we one of the arterial roads say we fi awan kwanta e ba ho a kwan ne block ya obi use as an alternative it will ease the congestion on awan kwanta Kumasi road.